Vakombisa ku vilela va kondzele maxelo ya nimixo ku ya kombisa swivilelo swa tigede to nghena en'walungu ni le dzonga a ti pfariwile. Vakombisa ku vilela va koxa leswaku swiphiqo swa timali swi hatla swi ololoxiwa. We chose to come here and fight for our students. We have raised these matters. We have warned the university, on Friday that this might happen if the university does not come to part and actually assist ourselves to postpone the classes in the following week, because at this stage, we're not ready to start the classes. Ku hlwela ka ku hakeriwa ka mali ya NSFAS swi le ku vekeni ka machudeni mo tala eka xiyimo xo tika. Van'wana va machudeni va huma etindhawini ta le kule ku fana le Limpopo va fike namuntlha kambe va hava ndhawu yo tshama naswona tinhlamulo a ti kona. I'm just scared right now because I don't know what's going to happen to me. I don't know anyone around. I don't know who's going to help me actually, but I'm just hoping. Vufambisi bya Eyunivhesiti na SRC va karhi ku yisa emahlweni na tinhlengeletano. We monitor the situation on the ground. Staff and students have been advised to liaise with their line managers and lecturers respectively on how best to proceed with the day's operations and academic activities. We've also asked that our staff and students keep an eye out on the university as official communication platforms where more information will be shared. SRC veri va ta yisa emahlweni no kombisa ku vilela ku fikela swikoxo swa vona swi fikeleriwa.